अथुब मतमदा CRPF की कोबरा की अनौब यूनिट खरसु मणिपुर थुंगलरगनी कोबरा की फोर्स थाजिनबना मणिपुर लॉ एंड ऑर्डर की फिबम फगतहनबदा चाउना मतेंग ओइरगनी गोविंदास सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स CRPF की कमांडो बटालियन फॉर रिजोल्यूट एक्शन कोबरा यूनिट अनि थाजिलकपना मरम ओइरगा मणिपुर लॉ एंड ऑर्डर की फिबम फगतहनबदा चाउना मतेंग ओइनरगनी हाइना होम मिनिस्टर गोविंदास कोंथौजमना फोंदोक्रे जवाहरलाल नेहरू इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेस जेनिम्स की मोक थमलीबा लेखिद्रबा नागा तरुक की इमुंग मनुंगी उनरबा मतुंगदा मिनिस्टरना हाइखी स्टेट असिदा सेक्यूरिटी फोर्स के अवाटपा लेबना खुदोंचादबा कया मरु मायोकनादुना लाकपनी अदुबु कोबरा की यूनिट अनि थुंगलरबनिना लॉ एंड ऑर्डर की फिबम फगतहनबा ngamlagani नौना थुंगलरबा कोबरा की यूनिट सिंग अदु guerrilla warfare amadi jungle combat operation da ningthina training fanglaba ngaktani ingtapa fibam hanjinnaba honabada micham miyam gi mating yam namak mathau tai haina palladuna mahang haiki stelengang na hingsa gi fibam laksin na honabada chingamadi tamda khundariba mioi khudingmana mapung phaba cooperation pibinaba chief minister yauna matam kya gi mamang dagi appeal tawduna lakpani अहनब सेक्यूरिटी फोर्स थाजिलकलबसु मियामगी mateeng yaudragadi ingtapa fibam hanjilhanba ngamloi haiki naga micham taruk hatkhibagi thawong अदुबु यानिंगदबा फोंदोक्लदुना मिनिस्टर गोविंदास ना हाइकी थौदो असिदा चेनरिबा मियोइ पुमनमक फारगा लोगी ओइबा मतिक चाबा चैराक पीनबा होनागनी ममांगदा नागा खुलाई पाइबसिंगना फाजिनुना थमलंबा कुकी प्रूफ की मियोइ तरागा मरी थादोरखिबगी थवोंग अदुबु थागतबा फोंदोक्लदुना मांगना हाइकी मियोइबगी मिनुंगसिदा युमफम ओइरगा कुकी मिचम तरागा तरुक थादोरकपनी मतौ असुमना येंगथिनारिबा नाकल अनिना मियोइबगी मिनुंगसिदा युमफम ओइरगा खनबा थौरांग कया लौखलकलबदी स्टेट असिदा इंगतपा फिबम सोइदना हंजिलकनी हाइबगी थाजबा लई हाइकी ममांगदा चीफ मिनिस्टर युमनाम खेमचाना हौजे स्टेट असिदा थोकलिबा थौदो असिगी मतांगदा लेंगांगना तुमिना येंगदुना लेथोक्लोइ हाइना फोंदोखरबनी नागा तरुक हाटपदा चेनरिबा मियोइ सिंगी मथक्ता मतिक चाबा एक्शन लौखतकनी हाइना सुमांगना मखा ताकी पनबा याबदी कोबरा की निंगथीना ट्रेनिंग तौरबा कमांडो चहुम लोम मणिपुर थुंगलखिबगा लोइनना स्टेट असिदा इंगतपा फिबम हंजिलहनबा थौरांग लौखतपा हौख्रबनी अहानबा तांककी ओइना सामदा हेडक्वार्टर ओइबा कोबरा की 210 सुबा बटालियन की कमांडो चहुम थुंगलरे वेस्ट बेंगल लेरिबा 207 सुबा बटालियन की कमांडो सिंगसो अथुबा मतमदा थुंगलरगनी बटालियन अनिमक माओइस्ट लालहौबसिंगी अकनबा मफमनी हाइन लौनबा छत्तीसगढ़ दा मथौ तौरमबनी मणिपुर थुंगलरबा कोबरा की कमांडो सिंग मथौ तौहनद्रिंगैगी मांगोइनना हौखिबा थांगजा नुमिता CRPF की डायरेक्टर जनरल GP सिंगाना इम्फालदा लाक्तुना कोबरा कमांडो सिंग वरी सानबा लेख्रबनी मणिपुर थुंगलरबा कोबरा कमांडो सिंग अदु माओइस्ट लालौबगी इहौ मपुंग फाना नमथबदा यामना मरु ओइबा थौदांग लौखिबनी माओइस्ट लालौबसिंगी इहौ लाक्सिनखिबगु मणिपुर सु कुमजा 2029 फाउबदा लालौबगी इरांग मपुंग फाना लोइसिनबगी पांदमदा कोबरा की कमांडो सिंग स्टेट असिदा थाजिलकपनी अथुबा मतमदा कोबरा की यूनिट खरसु मणिपुर थुंगलरगनी हाइना CRPF की DG ना मखा ताना फोंदोखी नागा मिचम तरुक तमथीना हाटखिबगी थौदोक पार्लियामेंट पुखतकनी बिमोल कुकी खुलाई पाइबा सिंगना मिहाथीना हातोक पीख्रबा कोनसाखुलगी विक्टिम फैमिली सिंग अमसुंग इरांगना मरम ओइरगा खुलसीदगी लांजेनादुना मखांदा चंगजाफम लौदुना लेरिबा सिंग असि लोक सभा के MP बिमोलना हकथेंगना उनख्रे लोइनना मिहात असिगी मतांगदा पार्लियामेंट पुखतुना चपचाना थेंगनगनी हाइना थाजबा पीख्रे लांजेनादुना लेरिबा सिंग अदुना मखोइना थेंगनरिबा अवाबा अमसुंग खुदोंचादबा सिंग मरोइना कुकी मिलिटेंट सिंगना नागा मिचम तरुक अदु तमथीना हाटखिबगी वाफम कया MP दा पुखतलदुना मिहात असिदा चेनरिबा सिंग खुदोंबी थिनुना ताकलबा फावबा लेंगाकी माइकैदगी अथुबा पॉजिटिव ओइबा एक्शन अमता लौखते हाइना पेंदबा वाफम कया पाउदमलखी वफम सिंग अदु तारबा मतुंगदा MP बिमोलना हाइखिबदा मांगना ngasi मफम अदुदा मखोइगा उन्नबा लाक्लिबा अदु मियामगी मिहुत अमा ओइना लाक्पनी मसी महाकी मथौनी नागा मिचम तरुक हाटखिबगी थौदो असिदा महाक तुमिना लेरोइ पार्लियामेंट पुखतुना चपचाना थेंगनगनी पार्टी की मकोक थोंबा सिंगदसु वाफम असि पुखतकनी खुंजा सिंगी माइकैदगी मिहात पसिंग अदु लोइना मसक खंगी थौदो अदुदा लैलोन वाईफाई दगी पुलिस पर्सनल अमसु यावी हाइना सरकार दा खंगलबा फावबा एक्शन अमता लौखतबा हाइबसी महाकी माइकैदगी सु यानिंगदबा फावी अदुबु अखोइ तुमिना लेबे यारोइ जस्टिस की दमकता चपचाना थेंगनगदबनी थौदो असिदा चेनरिबा सिंगी दमकता चपचाबा एक्शन लौदना तोकपा यारोइ एक्शन लौबा हाइबसी नतना अतोपा ऑप्शन अमता लेते मांगना ngamba थाकता थेंगनगनी हाइखी WY tablet KG 4.1 ga konana police personnel ani yauna mioi mari fare कांगपोपी डिस्ट्रिक्ट की कांगपोपी पुलिस स्टेशन अकोनबा नेशनल हाईवे नंबर 2 की मफम अमदगी सेक्यूरिटी फोर्स ना मणिपुर पुलिस की पर्सनल अनि यावना मियोइ मरीदगी मेथाफेटामाइन वर्ल्ड इज योर्स WY tablet KG 6.1 फागत पगमख्रे हाइरी पुलिस की पावसी ना हाई
Ngarang Kangpokpi districta chathakhiba anti-narcotic operation adu security forcesingna intelligence na pirakpa report amagi matung ina hariba highway asida mioi khara na masing yamlaba narcotic drugs sing puduna chatle haina pirakpa report amada base tawduna chathakibani hari. Chathakhiba operation adu SP Kangpokpi gi lamjing makhada sub divisional police officer SDPO Kangpokpi na luchingduna Kangpokpi police station gi awanglomda kilometer 2 rom chatlaga leiba waterfall manakta Winger passenger gari registration number MN03B 0283 amasung Nissan Magnite registration number MN08A 0877 sing asi khamduna check tawki hari. Executive Magistrate yauna gari asida chathakhiba check tawbagi thabak sing aduda kg 6.1 rom oigadaba WY tablet sing fagat pangam ki hari. Police ki team asina WY tablet sing asibu puduna lakpa mioi mari Maram Police Station da attest over Constable MD Juma Khan Kuntraganitoi Khetri Makhalaikai Imphal East Hengbung Outpost da attest over Head Constable MD Hafijudin Nifuganitoi Golapati Winger Driver MD Jamir Khan Nifugamanga Lilong Haraibi Makhalaikai amasung Samim Kuntragataru Mapuraiba Jamir Khan Lilong Haraibi Makhalaikai degini hari thawdo asiga mari lainana Kangpokpi Police Station na Narcotic Drugs and Psychotropic Substance NDPS Act ki tongan ba section sing panduna drugs sing konana faraba mioi singi mathakta makha na thigat pa hukre hari. Quarter Mai Chakhre ngasi ayuk pung 7:30 rom tarakpa aduaida Juribamgi Babupara 1 number 6 ki FCI godown manakta laiba Transport Department ki quarters ama Mai Chakhre Mai asi electric short circuit tagi oiramba yai haina thajanari. Delhi da mai chakpagi thaudokta mioi ahum sire South Delhi gi Malviya Nagar da mai chakpada foreigner yauna mioi kungamathoi sikraba matungda Delhi gi Tuglakbad area da laiba building ama mai chakpada mioi ahum sire Delhi Fair Service na thaudok thokfam dagi mioi tarukan khibagal loidina Centralized Accident and Trauma Services ki matengal loina manang nakpa hospital da pukhatuna laikanari mai chakhalakhiba building adu maida mark thalaiba Naya Tarap apartment ki gali number 1 da laiba building ni thodok thokpagi pau hek phangbaga fire department na water tender ahum water voucher ani breathing support unit ama amasung quick response vehicle ama thodok thokfam da thajin ki an ba phangba report matung ina building gi manung da khamduna laiba gari amadagi mai chakhalakhi bani thodo asigi matang da police na investigation chathaba hore. Elon Musk na malem gi ahan ba trillionaire oire. Elon Musk ki company SpaceX na initial public offering IPO gi kuthangda $1 75 tan bangam khibagal loina na malem da mahak na ahan ba trillionaire oiba ngamle report amagi matung ina Elon Musk ki apunba maral mathum $1 trillion ama henduna malem da khwaidagi ina khunba misak oire. Tesla amasung SpaceX link khalaba matung da Musk na kumja 2022 da $1 44 piduna Twitter leisin ki mahang na pariba senfam asi malem gi tongan ba leibak ayambagi gross domestic product GDP dagi hele hari. Mathang chahi fawgi manungda state ama ani natana North East dagi afaspa lokthoklagani Amit Saha. Mathang chahi 2027 fawgi manungda state ama ani natana North East dagi afaspa mapung phana lokthoklagani North East afaspa thamjin basi santi laknabaga mari lainanani haina Union Home Minister Amit Saha na phongdokre. Wafam asi ngarang Assam Nagaland border da punna crude oil amasung natural gas sing exploration amasung production nga mari lainana Bharat Sarkar Assam amasung Naga Sarkar ahumgi marakta tripartite MOU ama sign tawnakhibagi sideline de Union Home Minister Amit Saha na wafam asi phongdokhibani. Union Home Minister asina makhata na haikibada Prime Minister Narendra Modi na lainga hek pairakpadagi awang nongpok lamdam asi mapung phana chawkharhanaba akhanaba miyeng thambaga loinana region asida kayara khana khongchat pangthokiba laire haukiba chahi 2019 dagi hojek fawbada awang nongpok state singda operate tawriba tongan ba group amasung state government ka accord taraga nithoi sign tawnakre. Masina maram oiraga awang nongpok lamdamda hingsa thokpagi changchada marifu da hanthare afaspa lairiba awang nongpok state ta santi lakpa hore. Hojek su Manipur Arunachal amasung Nagaland da afaspa asi tha taruk amaga sangdoklaga lairibani. Adubu mathang chahida state ama ani natana North East dagi afaspa asi mapung phana lokthoklagani haina phongdokhi. Assam Nagaland border da punna crude oil amasung natural gas exploration amasung production tawbaga mari lainana tripartite MOU ama sign tawnakiba dugi matang da palladuna mahangna makha tana haikibada state ani asigi lamkai gi area da chayetnaba kaya laibana hariba thaba asi thintharaga lakpani adubu ngasi itihasik oiba mawngda MOU sign tawnakiba asina Prime Minister Narendra Modi na Norris pu mapung phana chawkhatnabagi vision asida khurau thangduna lairambadu koklagani.
MOU sign ꯇꯧꯅꯈꯤꯕ ꯑꯁꯤꯅ ꯅꯣꯔꯠ ꯏꯁꯇ ꯃꯤꯅꯔꯦꯜ ꯑꯦꯛꯁꯄ꯭ꯂꯣꯔꯦꯁꯟꯒ ꯃꯔꯤ ꯂꯩꯅꯅ ꯑꯍꯦꯟꯕ ꯑꯦꯚꯤꯅ꯭ꯌꯨ ꯀꯌꯥ ꯑꯃ ꯂꯥꯛꯄ ꯉꯝꯂꯒꯅꯤ, ꯐꯤꯜ ꯑꯃꯈꯛꯇꯗ ꯂꯨꯄꯥ ꯀ꯭ꯔꯣꯔ 15,000ꯒꯤ ꯃꯊꯛꯇ ꯔꯤꯀꯣꯚꯔ ꯇꯧꯕ ꯉꯝꯒꯅꯤ ꯍꯥꯏꯕꯒꯤ ꯊꯥꯖꯕ ꯂꯩ꯫ ꯅꯥꯒꯥꯂꯦꯟꯗꯒꯤ ꯀ꯭ꯔꯨꯗ ꯑꯣꯏꯜ ꯑꯃꯁꯨꯡ ꯅꯦꯆꯔꯦꯜ ꯒ꯭ꯌꯥꯁꯁꯤꯡ ꯑꯦꯛꯁꯇ꯭ꯔꯦꯛ ꯇꯧꯕ ꯑꯁꯤꯅ ꯂꯩꯕꯥꯛ ꯑꯁꯤꯅ ꯃꯤꯔꯩꯕꯥꯛꯇꯒꯤ ꯊꯥꯎꯗ ꯃꯤꯄꯥꯜ ꯇꯥꯡꯂꯤꯕꯁꯤ ꯈꯔ ꯃꯈꯩꯗꯤ ꯍꯟꯊꯔꯒꯅꯤ ꯍꯥꯏꯔꯤ꯫ ꯆꯨꯔꯆꯥꯟꯄꯨꯔꯗ ꯏꯁꯤꯡ ꯏꯆꯥꯎꯅ ꯃꯍꯩꯔꯣꯏ ꯅꯨꯄꯤꯃꯆꯥ ꯑꯃ ꯆꯦꯟꯊꯈꯤꯕꯗꯒꯤ ꯊꯤꯕ ꯈꯪꯗꯅ ꯂꯩꯔꯤ꯫ ꯉꯔꯥꯡ ꯆꯨꯔꯆꯥꯟꯄꯨꯔ ꯗꯤꯁꯇ꯭ꯔꯤꯛꯇ ꯑꯀꯟꯕ ꯃꯑꯣꯡꯗ ꯅꯣꯡ ꯆꯨꯈꯤꯕꯅ ꯃꯔꯝ ꯑꯣꯏꯔꯒ ꯏꯁꯤꯡ ꯏꯆꯥꯎ ꯊꯣꯛꯈ꯭ꯔꯦ꯫ ꯏꯁꯤꯡ ꯏꯆꯥꯎꯅ ꯃꯔꯝ ꯑꯣꯏꯔꯗꯨꯅ ꯁ꯭ꯀꯨꯜ ꯍꯜꯂꯛꯄꯤ ꯅꯨꯄꯤꯃꯆꯥ ꯑꯃ ꯏꯁꯤꯡꯅ ꯆꯦꯟꯊꯈꯤꯕꯗꯒꯤ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯐꯥꯎꯕ ꯊꯤꯕ ꯈꯪꯗꯅ ꯂꯩꯔꯤ ꯍꯥꯏꯔꯤ꯫ ꯄꯥꯎ ꯑꯁꯤꯅ ꯍꯥꯏ ꯊꯧꯗꯣꯛ ꯑꯗꯨ ꯉꯔꯥꯡ ꯅꯨꯡꯊꯤꯜ ꯄꯨꯡ 2:30 ꯇꯥꯔꯛꯄ ꯃꯇꯝꯗ ꯆꯨꯔꯆꯥꯟꯄꯨꯔꯒꯤ ꯇꯨꯏꯕꯣꯡꯒꯤ ꯖꯣꯟ ꯕꯦꯡ ꯑꯦꯔꯤꯌꯥꯗ ꯊꯣꯛꯈꯤꯕꯅꯤ꯫ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯐꯥꯎꯕ ꯊꯤꯕ ꯈꯪꯗꯅ ꯂꯩꯔꯤꯕ ꯃꯍꯩꯔꯣꯏ ꯅꯨꯄꯤꯃꯆꯥ ꯑꯗꯨ ꯑꯥꯔ ꯐꯥꯎꯟꯗꯦꯁꯟ ꯁ꯭ꯀꯨꯜꯗ ꯀ꯭ꯂꯥꯁ 10 ꯇꯝꯂꯤꯕꯅꯤ꯫ ꯃꯍꯥꯛ ꯆꯨꯔꯆꯥꯟꯄꯨꯔꯒꯤ ꯈꯨꯃꯟꯅꯣꯝꯗꯒꯤ ꯂꯝꯕꯣꯏ ꯀꯤꯝ ꯀꯧꯏ꯫ ꯃꯍꯥꯛꯀꯤ ꯍꯛꯆꯥꯡ ꯊꯤꯕꯒꯤ ꯊꯕꯛ ꯑꯀꯟꯕ ꯃꯑꯣꯡꯗ ꯀꯨꯀꯤ, ꯈꯪꯂꯥꯏꯂꯨꯞꯄꯤꯡ, KKL, ꯄꯨꯂꯤꯁ ꯑꯃꯗꯤ ꯐꯥꯌꯔ ꯁꯥꯔꯚꯤꯁꯀꯤ ꯀꯥꯡꯕꯨꯅ ꯊꯤꯕꯒꯤ ꯑꯀꯟꯕ ꯊꯕꯛ ꯆꯠꯊꯔꯤ꯫ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯐꯥꯎꯕꯒꯤ ꯑꯣꯏꯅꯗꯤ ꯑꯁꯤꯕ ꯍꯛꯆꯥꯡ ꯐꯪꯕ ꯉꯝꯗ꯭ꯔꯤ ꯍꯥꯏꯔꯤ꯫